I onda sam se jednostavno našla u tom momentu, ok, s kim podijeliti tu svu sreću. Dakle, jednostavno, naravno da postoje telefoni gdje, naravno, ja sam i nazvala svih njih i saopštila sam, ali... Nemate nekog zagrliti. Tako je, nema vas, ja stavim tako zagrlim. I... Otac je preselio dok ste vi bili gore. Tako je, on je, znači, 2018. preselio, to su, naravno, paralelno su se dešavale, da kažemo, te teške situacije, odnosno ti životni izazovi na privatnom planu. Zato kažem, nije to samo bila, da kažemo, specijalizacija i to sve se steče svojim tokom. Dakle, život ide dalje, to je naravno i privatni segment. Ali taj moment mi je bio mnogo emotivan i znate šta sam uradila? U tom momentu sam rekla, ok, neću dopustiti da me sad ta tuga nadvlada, želim da uživam u tom svom momentu. Otišla sam u najbližu cvjećaru, kupila sam sebi najljepši buket cvijeća, otišla sam u prodavnicu, kupila sam sebi najveću linicu bombonjeru i otišla sam u Zlatar i kupila sam sebi najdivniji prsten. I rekla sam sebi, bravo ja. Da kažem, to je samo ono nešto što je još više doprinijelo tome, pojačano je moju želju za povratkom u Bosnu i Hercegovinu. Jer moja želja za povratkom u Bosnu i Hercegovinu tinjala čitavo to vrijeme. Počevši od toga što sam rekla da sam, kad god sam imala zaista slobodno svoje vrijeme, sam dolazila u Bosnu i Hercegovinu. To je samo bila potvrda tog mog nekog unutrašnjeg osjećaja.